Yes, bakunzi babohoka Ukire TV rero reka nongere mbifurize kuguma kugubwa neza, guhirwa mu byo mukora byose. Birumvikana ni amakuru arebana n'umutekano, politike na diplomasi tugiye kuba tugarukamo tuva imuzi n'imuzingo. Tuba updatinga tubabwira uko situation ihagaze bidasubirwaho. Rero habonetse inzira nyabagendwa ihuza imisozi miremire y'imirenge ndetse na Uvira. Turaza kubyinjiramo tubabwire imihanda igisirikare cy'abarundi kirimo kirakoresha mu kugira ngo gikomeze kigire gite cyatake, turaza kubikomozaho. Turaza kurebera hamwe amakuru avuga ko uwitwa Lorenzo yatanze kohereza ingabo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, akanashyigikira ibiganiro by'umwihariko bikomeje kuba hagati ku mpande zombi. Uyu ni umuhuza w'ibiganiro hagati y'intambara iri kuba ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umwuka mubi rero by'umwihariko ukomeje kugenda uvugwa muri FRDC, by'umwihariko wakomeje kugenda nyamuneka ugarukaho cyane ku buryo navuga ko bukaze. Ibyo siho honyine kuko no mu gihugu cy'u Burundi situation ni hatari, naho hari umwuka mubi hagati witwa General Prime Niyongabo ndetse na General Neva. Turaza kubikomozaho, gusa mbibutsa ko turi mu ijoro ryo ku itariki zigera kuri 17 z'ukwa 12 2025. Akaba ari amakuru agezweho arebana n'umutekano, politiki na diplomasi. Sindi butinde rero, nyemerera manze by'umwihariko nisuriza abantu badukurikira bari mu bice bigiye bitandukanye, nabaha ikaze kuko badukurikira ari benshi cyane, bari mu gihugu cy'u Rwanda, bari mu gihugu cy'u Burundi, bari Kenya, bari Tanzania, bari Malawi, bari South Africa, bari Zambia, Leta Zunze Ubumwe za Amerika nabo tubasangayo ni benshi cyane baradukurikira, by'umwihariko Canada, Ububiligi ndetse n'Ubufaransa, hose bariyo tubaye ikaze rero tubikuye ku mutima. Ni amakuru agezweho rero, by'umwihariko turaza kubabwira yuko rero Masisi ma 23 yafashe imidugudu 3 nyuma y'imirwano ikaze cyane yari yaciye ibintu hagati ku mpande zombi. Ariko kandi turaza ko ibya Lorenzo w'imyicesekedi ingabo turaza kubikomozaho. Turaza kugaruka kuri byinshi cyane bigiye bitandukanye, gusa icyo nababwira cyo ku makuru ari kugenda avugwa hano muri teritwari ya Masisi, urugamba rwo rwamaze kuba rufata indi ntera mu buryo navuga ko udasanzwe. Nibura imidugudu 3 yongeye gufatwa n'inyeshyamba za AFC M23. Ni nyuma y'imirwano inyeshyamba za Wazalendo zo mu mutwe wa CDNH. Ni mu gihe kandi nyuma y'amasaha agera kuri 48 bemeye kuva muri Uvira, aha naho ibi bice bigatangira gufatwa. Abarwanyi b'uyu mutwe rero by'umwihariko baracyahanganye. Imirwano rero yabereye muri groupement Bashari Mukoto, sheferi ya Bashari muri teritwari ya Masisi mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru mu ijoro ryo ku wa 16 ya Ukuboza 2025. Ku rundi ruhande kandi muri Kivu y'Amajyepfo, nyuma y'amasaha 48 AFC M23 itangaje ko yemeye kuva muri Uvira, nta ngabo zayo zigeze zigaragara ziva muri Uvira. Ubuzima buri munsi buracyakomeje nk'uko bisanzwe, ariko kandi harashidikanya yuko nyamuneka cyaba ari ikinyoma cyambaye ubusa. Byinshi bikomeje kugenda bivugwa rero. Mbere yo kugira ngo tunabyinjiremo, reka mbabwire yuko turi kumwe na muganga gakondo, umwe bakoraho rikaka. Ufite ikibazo mugane, uyu nguyu atanga imiti rero ku bashakanye, avura amarozi y'amoko yose, bitegano, atanga imiti ku bantu bameze nabi bafite za rubaga impande, ndetse akavura n'ibindi bintu byinshi bigiye bitandukanye. Mu mugane rero kuri nimero ya plus 243 abiteho by'umwihariko mutandukane n'uburwayi. Reka dukomeze. Ni ukuvuga ngo rero amakuru mfite, uyu mutwe by'umwihariko wagaragaje ko ugiye kuva muri Uvira, ariko ibyo kuva muri Uvira dusanga ni umukino umeze neza nk'ikarita. Kohereza rero muri Uvira ingabo zitabonwe kimwe n'uburyo bw'umutwe usaba yuko ushobora kuva muri Uvira, nyamara benshi bakabifata nk'imikino gusa. Ibice bijya muri bingahe hano muri teritwari ya Masisi byo byamaze kuba bifatwa muri rusange. Yes, ni byinshi cyane rero bikomeje kugenda bitangazwa, ariko kandi nanone ku rundi ruhande AFC M23
ni Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Burundi bamwita Edouard Bizimana yamaganye byimazeyo itangazo ryasohowe n'ihuriro rya AFC M23 rivuga ko igiye kuvana ingabo zabo mu mujyi wa Uvira ni mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iri tangazo rero rigamije gushaka kuyobya amahanga nk'uko amakuru arimo agenda atugeraho abyemeza. Mu butumwa rero yashyize ku rubuga rwe nkoranyambaga rwahoze ari Twitter ariko ubu bakunze kwita X, Edouard Bizimana yatangaje ko iryo tangazo ari ikinyoma kigaragaza ko kigamije kuyobya amahanga. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika by'umwihariko umunyabanga mukuru ushinzwe ububanyi n'amahanga Marco Rubio ndetse n'abandi bantu bifuza amahoro arambye, yakomeje ashimangira ko nk'uko biri kuvuga abarwanyi ba M23 n'ingabo z'u Rwanda batava na gato mu mujyi wa Uvira. Yongeraho yuko ari ibimenyetso byose byerekana ko u Rwanda rushaka gusa kugabanya igitutu ku miryango mpuzamahanga ikomeje kugenda ivuga cyane. Aya magambo rero y'u Burundi akurikiranye n'itangazo rya AFC M23 ryasohotse ejo bundi, by'umwihariko ryatangazaga ko uyu mutwe wafashe icyemezo cyo kuvana ingabo zawo mu mujyi wa Uvira. Muri iryo tangazo rero yavuze ko ngo iyi ntambwe yo kubaka icyizere ngo igamije gushyigikira ibiganiro by'amahoro biri kubera i Doha. Anavuga ko kandi ingabo zazo zigiye kuvana abasirikare muri uriya mujyi nk'uko byasabwe n'ubuhuza bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Gusa uyu mutwe rero ngo wongeyeho ko kuvana ingabo zawo muri Uvira ngo kugomba gushimangira ku byifuzo bijyanye n'umutekano, by'umwihariko birimo kurinda rero abasivile ndetse n'abakomeje kugenda bahohoterwa muri uriya mujyi. Rikaba ari iyubahiriza ry'amasezerano rero ryatangajwe na AFC M23 n'abafatanyabikorwa babo muri rusange. Ni itangazo rero ryasohotse mu gihe igitutu cya diplomasi gikomeje kwiyongera kuri AFC M23 mu rwego rw'uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziherutse kuburira u Rwanda by'umwihariko ku ruhare rwarwo rwo kureka intambara mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Visi Minisitiri rero w'Ububanyi n'Amahanga w'Amerika Christophe Landau yavuze ko igitero cyagabwe kuri Uvira ari ikosa rikomeye cyane mu gihe amasezerano y'i Washington yari yasinywe mu ntangiriro z'ukwezi gushize hagati ya Kinshasa ndetse na Kigali, yari agamije gusubiza agahenge karambye. Ku rundi ruhande kandi umutekano muke mu karere Uvira ukomeje kugenda rwose ngo ukomeza kuzamba. Umwuka mubi rero hagati y'ibihugu by'akarere k'ibiyaga bigari nabyo birakomeje. Imbere y'itangazo rero rya AFC M23 u Burundi bwari bwamaze gushinja u Rwanda kurasa ku butaka bwarwo mu nama idasanzwe yihariye yari yize ku kibazo cy'umutekano by'umwihariko mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yaburiye ko kwihangana k'u Burundi gufite aho kugera. Anavuga ko guverinoma ya Bujumbura ifite uburenganzira bwo kwirwanaho mu buryo bwemewe n'amategeko hashingiwe ku ngingo ya 51 y'amasezerano ya Loni. Mu gihe kandi habayeho ibindi bitero niko ngo bigomba kugenda. Ifatwa rya Uvira rero AFC M23 ryongeye guteza impungenge z'intambara y'akarere cyane yuko hashize iminsi mike gusa hasinywe amasezerano Washington DC agamije kunga Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'igihugu yewe cy'u Rwanda. Birumvikana yuko rero ibintu bitoroshye habe namba. Ivumbi nyamuneka cyakomeje gutumuka nk'uko amakuru y'ingenzi akomeje kugenda atugeraho abyemeza. Uretse kuba ibintu rero byakomeye no mu bindi bice bigiye bitandukanye, imirwano ikomeje kugenda ica ibintu. Nk'ubu tuvugana ahitwa Nyamara habyukiye imirwano ikomeye cyane, ikaba ari imirwano rero by'umwihariko yumvikanyemo amasasu mato ndetse n'amanini.
Ibi rero bikaba bigaragaza neza yuko ivumbi nyamuneka ryaba riraza gukomeza kuba ryatumuka, ibi bikaba bigaragaza